Lep večer usem, lepo pozdravleni. Ja sam Mojca Zaslužinček. Dobrodošli na odprtie rastave barve moje duše diplomiranega umetníka jaké umetnička, ki je mladý fant s velikým srdcem. I jaka je zelo nadarjen in skromen, njegova umetnosť prikazuje posledice posthumanizma skozi notranjo energio idealizacije in postidentitete metamodernizma. No i jaka povejte, to je vaša prvá samostojná rastava kajne. Ja živio lep pozdravše i s moje straní. To je moja prvá rastava, ki záme predstavlja mojo ekspresívno naravo. Zdi se mi, da živimo v zelo zanimivém času, ki ga imenujemo pozdní kapitalizam inda umetnosť postaja bol pomemba kot kadarkoli prej. No to ste zelu lepú povedali. No glede na to, da živimo v svetu, ki je vse bol, kako bi rekla, računalniški, kako to, da ste se vi odločili za eno tako tradicionálno tehniko in za prikaz post abstraktných podob. Ja pač, sestrini jamda zo računalníky velikostvari zbolšali, ampak myslím da ne morajo nikoli nadomestiť tahy umentačky je prisotjen pri tradicionálnych umetniškých procesích. Zelo osem skeptičen do sodobních mediov iných sploch neuporabliam, ker se mi zdio preveč komerciálny. Dobro, ampak to vaše razmišľanie se mi zdí zelo, kako by rekla, neoludistično. Zaveďate se da je tehnološki razvoj byl pozitiven. Zakaj tej technologii neby dali priložnosť? Zakaj je komercializácia problém? U čem je vaša poanta? In zakaj myslíte, da ste tako posební? Ja to je dobro uprašanie. Je pa tudi žalivo. Spremite môj narcizem. Samopohvále mi dajte. Zakaj mi sploch sprašujete o moji umetnosti? Ker se mi zdí da opozariate na določenie težave v sodobní družby, ampak da nemáte odgovora na njih oziroma da gre za nepotrebno kritiko. Problém metaforično prebavljate, da bi potem ustvarili väčší problém. Vy pravíte, da je moja umetnosť nepotrebná. Poglejte to sliko za mano. Naslikal sem neka iskrenega. Resničnosť ni objektívna in za to je tá slika bližšie subjektívnemu dojemaniu človeškej narave. Objektívna resnica neobstaja im však ľahko nájde svojo subjektívno resnico. Jaka omenili ste resnico? Kaj Mene nezaníma univerzálna resnica, ampak bol alternatívna dejstva. Alternatívna dejstva. Tá izraz sem že niekde slyšala. Jaka? A z té uredu. Ja ampak use je narobe use je treba uničići. Zakaj pa? Pač samotému uzome naučili. Use je konstrukte je treba uničići. Kaj pa čezo niekateri konstrukty pozitívni im potrební. Zakaj use dekonstruirate? Chaos je byl dielno osvobajajoč. Zdaj pa moramo najti ravnovesie medzi domým chaosom. Kaj vy o tem myslíte? Tá tako imenovaná resničnosť je le prikrytá moč. Konstrukty zočisto karnas zatyra. U nás protiu s vami se nepočuť im zatyráno, ja sem neodvisná osoba, ki je u celoti odgovorná zase in za svoja dejania. Vaša moč in samozavest stá strašlivá. Zakaj niste maň samozavestní kod jás? Ker jazný sem kod vy. Zatíranie. Ares. Svašta. No, dobro. Nima veze, gremo naprej. Kakšen je položaj umetnosti danes? Pač veliko ľudí se nezavedia tega, kako je umetnosť pomemba inda ľahko popolnoma spremení družbo. OK, kaj je pa najväčšia težava, sa katero se dan soočajo mladé umetnice in umetníky, kot ste vy? Jach ni dovol denaria. Držáva nám bo use uzela. Fúzo grozniči politiky.
Ja sem full občutliv na to. Umetníky smo samo nedlžne in krhké duše. Tudi o tem govori moja rastava. Kaj boste pa naredili glede tega? Jak porastaví bom šel s kolegami v kafič, spili bom ovsak po 3 piva in pokadili velikočikov, medtem pa se pritoževali, da nás umetníkov ničo nerazume, inda je v družbi, v kateri živimo vse narobe. Po pijači si bom v napol pijanem staniu kúpil syrov burek, bom pojedu in potom bom šel domov spať. To je res super stratégia, šla by pa mal nazaj. Vašo umiejętnosť ste deklarirali kod neodvisno. Kako pa ľahko uporabíte izraz neodvisno, če ste popolnoma odvisní od državnega financirania. Veste kaj, vy ste sovražnica umiejętnosti. Myslím, da by vás morala galeria odpustiť in zaposlíte niekoga, ki razume bolečino, ki my umetníky doživljamo. Ja zdrugač delám v galerii denáršnik na gosposvedsky cesti. Tukaj sem kerie kolegica revolušník na dopustu. Dobro, štekam. Niso vám všeč moja alternatívna dejstva, fajn, mení pani ušeč váš profitabilní prístup, ki ga máte do umetnosti. I jaka tudi o denariu moráte razmýšľati. Ja spany sem vaša sovražnica. Myslím, da by se morali najprej potrudiť, da postanete čím bol finančno samostojnejšie, ale potom ľahko poskúsite rešiť svetovne problémy, či je toto kar želíte. Dobro, razmislil bom o tem. Zakaj pa neby država? I jaka država nebo nikoli rešila vaše težavé. Striniam seda vám ľahko pomága. Vy pa pričakujete preveč. Odgovornosť moráte prevzeti náse. Vem da je teško, vendr je nujno. No prišli smo do konca. I jaka najlepša hvala za tá pogovor, úsosrečo vám želím. Ni zakaj.